Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Rangïalehkai ke Mumbai City FC kila penpau ke Kyndeh ke Mynsiem habakin yo Ïalehkai football hakasian ke baningkong jong ke Indian Super League ha Shillong persya ke North East United FC. Ke Kyndeh ke ni player ke dealing ba ke pelat khubor ke kenhun Ïalehkai ha YouTube channel ke ba ai kerteng Mumbai City. Katkum ki video la pen I bagi Rangïalehkai kila mi na Mumbai bansyong daga liang sun syaduk Guwahati bansyong daga kali sya Shillong bansa hakotiat by Marian. Kini Rangïalehkai ki penpau bakin Ïalehkai ha Shillong ka jaka ba pingat la dai nu jor bat ki wei ki jela ki ba khamshit ka sun benai. La khmilin tiro ba ka North East United kan ra ka jingjob ya ka Mumbai City namar ki pat ba ka Shillong ki kham iet ya ka Ïalehkai football kham tam ya ka North East United ka ba Ïalehkai ha ying la jong namar ha ki snam ka Ïalehkai ha Guwahati. बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत साल के बाद शिलोंग जा रहा है वापस खेलने के लिए ISL के लिए पहला मैच है शिलोंग में तो और एक्साइटेड हूँ कि लोग आए हमें देखे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और मुंबई सिटी का मैच और मैं वहाँ पे काफ़ी साल खेला था तो वापस आके वहाँ पे खेलने जा रहा हूँ तो बहुत एक्साइटेड हूँ. Feels excited because I started my journey from here and there are wonderful people and people who love football and I think it will be a good match out there because both the teams are strong and there will be lots of people also coming to the match, so I think it will be a very exciting match and a tough match. So looking forward to it and wish all the fans to come and join the stadium to cheer both the teams. Experience तो बहुत ही अच्छा था. The crowd over there is amazing and people love football there. बहुत मजा तो आने वाला है मैच खेलने में. देखते हैं फर्स्ट ISL मैच हो रहा है शिलोंग में. It will be a good experience for sure. Oh, I'm so excited to play in Shillong because it's the first time. So yeah, it's going to be a beautiful place and a good weather. It's going to be amazing. Hi, Al. Ready for the match? Ready for the match, of course. Born ready.